Dok nak indang malidak kunagok kami ale malidak kulas di roa doha minok sahat parungan nami martongan di balas nami alani alu-aluhan maju otomata bertua dewata Galing. bunga de leluko otomata bertua dewata idok na tua-tua baris-baris ni gajah turun pengalawan mulu bersuru raja dari dulu mulu duluan Roma aka parsaudian aladi alalu maju to mata raja na lihat na lulu Galing. betang ado anlor pangrudut nami do parlekan nami do padotor nami nah hurang lubi agiat di aku sonak karena tua di hutahun tangan dulu tahun ujungnya jari-jari bolu aduh nah hurang lubi di padotor nami amat tadi mata amat tong nama abu-abu kami tadi alani alu-aluhum ma tua mata raja do tubang isi di hutahun do sudah nasa horong di hulakan Galing. tidak na tua-tua marbula do kasadong pamaraja nabi godang mula-mula lapadong ma tu godang sok dia mahami menghidup pasu-pasu agiat dia akan pasu-pasu karena godang lihat las paduma tu godang sakur marmeme anak baru do godang didang ngaduk mengadidang anak dokur dumomi batu tu menganti tujuan ngaraban ma paduma godang lihat sakur marmeme do godang lihat jadi asal rohani anak do parumai baju pengantin baru lalu baju 2 langkah pengantin baru 2 langkah dari lama ulobi bahisa perjulu banduku perpasua abang bahulu benang pada parweta lah jong bahu di juru alanda bandungan itu beserta bang aku hoba dulu ulobi anak pada parweta lah jong bahu di tempat asal rohani jadi di kita nomor 27 Poda diputa 100 si Bajuta dulu
Sada lulu, sada tayo, sada sirowa, sada sakiro. Kita resimbol talamba sila sirowa. Tu pengantin baru, tu barometa doh tu. Anak taladi dalam ini bakatong na. Asa tolobi, ia nak kota. Dan mangolobi baru pada kami. Jadi Asa kelas kohan dia nak minta baromet lagi. Bambang kita mangolobi, ala berdulu ba adok kono. Pas itu dulu mangolobi anak tado barometa. seru. Nova magulang-ulang barahuna o tisadia ulo-ulo bilang tubuh panyaran na amat sa debatama na makuhi pas